Barang kawatas kasajun amacin kacuncu. Villarispa ñawpaq kawsayninchista. Entrevistas con sabios de la comunidad. Kawarispa identidad cultural, costumbres, saberes ancestrales. Bien, kunanpas, bueno, alin pakarimuy kachun piskunachus, uyarimus papuni kanchis kay radio chaski de presto, taripakunchis pichu kay pakarimuypi pichu kashan doña Dorotea. Buen día, doña Dorotea, alin pakarimuy kachun. Mayqan kashan sutiyki completo. Ya, doña Patricia, buenos días, cachun Campapis. Ari hinallata no catapis Dorotea Espíndola, San José Manta. Ari, unaiga, kay culturalisman para las vaca carga, tijikunas, aguaykunas, mamas yachachiwarganchis kunanga kay jepañaga, manaña yachaspachukanku. Hinallata kay carnaval tiempo, kay cuaresma tiempo, culturas ninchista mana qonqashu kanchis. Kuntanga manaña kasunakuy kanchu, chaycha manaña parapis kanchu nini nuqaqa. Chay nihtacha runapis saqrallaña kanchis, invidiosas kanchis, invidiosos. Chay manaña kanchu kay hina tiempopi kanchis hasta kunitan kay cuaresmallapiraq kajanchis. Mamana chay nuqatapas mas gustariwanchu unayqa ari nuqapas hasta jovenstaymanta pacha lutrinapipis puriq kani, awanasun alliglitasan paraqtinpis qhatakukanchis kunanqa manaña kanchu chay awaykunas. Además ni ñakay culturatapis ni risusta, ni takikunasta, ni imata makasunakuy kanñachu. Chayta nuqaqa futisqa qhawani kakaykunita imapis rikukunchis. Mamana chay mana nuqamanqa gustawanmanchu hina qhipa tiempoman hina kutirismunman kay lutrina cosastapis nasuman. Ya, chanta doña Dorotea kay killas, por ejemplo, kay killaspi ñapis chimparimuspa kashan kay Semana Santa, Viernes Santo, ¿no ve? Y más está ruankichis, tal vez participankichis kay rezos kajkunamanta, y mayna kashan chay. Ya, chayman yapaspa ari pero unayqa ajina karqa. Ayunaykuytawan Viernes Santos manpas rikayku y carnaval pasasqantawan kaja na lutrinaqa. Ya. Chay lutrinapi fiestas niños kapuaq kayku Viernes Santos. Jueves Santos chaykunasta nuqa ayunaripis kanchis kunanqa parece manaña ayunupis kanñachu. Manaña Diostaqa kirinchikmuniñachu hinaman rikchakun. Y kunan chayman parlaspa charayku kunitampis kay cuaresmapi kajanchis lutrinaqa riparasqaymanqa manachis hina maypipis kaqman rikchakunchu wakin ancha nas kasukuqkunallaña risarikunku. Celularespi nuqapas uyaririni arikunanpis obligamunjanchis pero obligasqa hinallaña centraliamantapis kunita nuqa centraliapi Nimbra kajani deportes. Y chayman tapalaspa kunan kay unayqa ayunayruspa Viernes Santomanpas risarikuq rina kaq. Q'achituta risarikamuna kaq kunanqa manaña kanchu chay mamana qunqarpayan sutiyki mama Patricia. Ari chay rikayku Ramuspa hinallataq kaymantapis tanta runasta kachakayku namanpis Palmapapis churanakus burro churakayku Palmastaqa kayman chayachimuq kanku. Chaywan rikayku napaqa Ramuspaqa risarikamuq kayku chupa hapi comodar risarikuq kayku ñañumanta rakumanta risarikuq kayku mamana kunanqa chay manaña kanchu qaynawtapi yaykuriyku pero manaña chaynachu nitaq Palmapi lluqsimunchu. Nuqa riparasqayman hinaqa ciertopuni qhipamanpuni ripunchis manaña ñawpaqtaqa nanchischu siguinchisñachu kay tatas kaqkunapas mamas kaqkunapas kay qhipa wiñayqa peor manaña kasunakuy kanchu. Chayman nuqa futisqa qhawani kunanpis ch'isipis limañunpi ahinata ukuriyku pero wakinmunayku wakinman manayachu risarikuytapis. Kunan chay qhawarisqayman hinaqa imaynachis kanqa mamanay chayllapitaq tukushayman nuqaqa chayllamara. Chantapis a ver tumpitatawan parlariwaykuman kay Viernes Santo punchaypi ima mikhunitasta preparakuq kaq kankichis unaypuni. Mikhunitasmantaqa sopita, lacawatimanta, arvejitayuq, chuqllu wayku, papa wayku,
arveja 8, arroz cantoyo. Chaykunasta wayk'uri kayku, wayk'us arroz con leche, boñuelos, jomentas, chay kaja mamana. Ya. Chay hinata wayk'uri kaykunanqa manaña, pero kunanqa piorama alberja 8ta mallisunchu. Mapukumshanchik. Mapukushanchu, wañupushan. Chayta nirinchis centralización nuqa t'ukurigu. Chay hinata manaña risutapis Diospa palabrantapis nanchisñachu. Chay sina manaña kanchu ni punitapis qhawariqa pichanawan pichasqa. Chaqranchis maypi kajan kakay nuqapis qarpayuq kakay hina huertaypis mamana. Ari futina waqana kunitan animalespas kay hinaña kashan maypi vidan pasanqa waka. Animales nuqanchikqa tal vez mayma rispapi vida pasakusunmara. Animal tari imanasunta, mayma apasun. Hasta wañuymancha churakunqanku futina waqanaqa mamay. Ari, chaytapis kan yachashankichu kay resus kaqkunata kay qhichwa qalluppi niñachu. Yachahaykupis yachaytaqa solo sapitaqa mas atirikunchu chay tatas kaqkunapish chay unayqa maestros alcaldes karqanku. Ya. Chaykunas risarichuwaq kayku tapunakituspis kariqa kay mamanapas mamanapas yachasha mama Maximapis conquitasniykuwan risarikuq kayku unayqa nuqayuqa chay yacharikuqkunaqa antojarikuykupis risarikuytaqa gustariwanchis. Risuqa kay campusmantaqa nuqa risarikuq unay kay Moquitopi risarikuq kayku kay mamana yachan chaypi carrosmanta hamuq kunanqa libre qhilla kapuyku kay qhipa wiñayqa. Chaymanta nirinkuta tatas mamas kaqkunaqa qhun qapuykuña kusi qhipa wiñaypaqqa chayllara kahamun. Ya, ojalá una buenos días.